borthoi pi kro rong along lem sa sangalam kia puthak klardak lam the kachepak lang ponthu hidipi moiso kiling along inudari so bai kaching koi pen apran ke dam nang Sainik School of Han Inghana Polialong Longli ke pekvek Chinthong Long Hang Farming Society atum phirangkia mai kangni Nangli ke kan ning hang pek lapen kan thek serabang philo bon setame adimak long kachelong lepera jok nangli ke thek asontat hek na ason mande ta thek sita mathari nangli tuma phan isi birta kemido Karbianglong Moms Dancing Star atum pen patir pi ponsi Karbianglong Moms Dancing Star Season 4 lapen Kids Dancing Star Season 2 pai lapen osumara tuma phan panongsi kebangji preya chiklo ni phai creep hopen inkoiraner cap arni an sika isi pinang ne pin pen mate aki joy pen online audition padupon po bang solong moms mate paya tumang bong pen chepate duna bangaling setame osomar amahang ke thek alu mate child birth documents donangji ke kana bang phi inudvet mate solo dance nangji ke kan arjan kine babang arpan mate landscape mode nangji lapen alu na bang kiding nai seta minute hini kalite ki thi nai seta minute isira achitim anke donangji kachepate long ke haya bang phi tangka kiring suri plikep first runner up along suri inkoi lapen second runners up along suri kepatangka long ponikji lapen adun thu kids mate osomara toma phana bangke arta ningkan phopen krike thom angbong nangji kachipatia bang phia bang phu bang hini bangke thom lapen abat setame kanlong ke kan arjan kine babang arpan mate landscape mode nangji lapen alun kiding nai seta minute hini kalide kithi nai seta minute isira chitim anke donangji osomara tomang bong haya bang aling setame tangka kireng Sika Suri Inkoy Rapho, first runner up, Suri Krip Hor and second runners up, Suri Kepatanka, Long Ponikji. Ang tonalam kachini pameji, lapen kekan arjan kacheloji aphan 88374-60187, lapen 6000-566839, kalite 8822198772 along, humri ignore. Karbianglong Live Prime Time abirta long penali sami beauty bepi non birtang ton pen arjiponi tha Nijang Karbianglong alu khironia lem salong pen ration card ki dotum sang wan pen mensing tron pen board hoi pi hawar khruwa rong along ration card ki dotum along pen achik lojon wang sika phroi sira phuke batangka rung ponsi sangkron pon polam ki aputhak klardak lam thik mensing tron na pen ration card ki dotum an pen phirang kiang no ahokalam kachepak lang pon Rongthang constituency aro board hoi pia waralong kido mensing teron pen khironi alems asang wansi card holder atumaphan anam rungpon pusi sang kiron pwalam ki aputhak pini klardak lam thik chepaklang ponlo mensing teron klardak pen kachethan ponke jasemet nilitum ladak board hoi pia waralong pen khironi lem salong ration card kilongdun atum anke khironi lem salong mithang damsi sangbang chingthum damnang pong Bang so jok ke dam ke bang ke loving a jok nili tum ration card ke do atum anching vai sarsi asang bang ching thum dam det pen le ladak chiron nang lapen sang ke wan anam sitame ilitum chirung det nang puche pathik ponsi nili tum tame claim ponlo lapen la ke lem spen le nili tum aphan tangka rung nang ji punang ki pukali ladak nili tum ration card ke do atum an pen kachi parai pon atengsi nili tum claim ponlo pusi pini phirang kiang nolong klardak lam the chethan pon Tang temen sing teron ame thang pen kache than vegalam the nonelitum arjupon sinang nilitum cheklo jona long le pharuge thom koisa ka chirung kali la bangke cheklo jona long bangke 150 la bangke nilitum la bang flike brehini arison na hor dollar tum chingki chingwai si pan pen pan chokpo ba chokchi langsun nilitum chingwai chekro sar pensi la pharui sira phokep cheklo jona baha bangke nilitum ka chirung iglo Halapu ronga sarpen stame bangso alam ki aputhak ration card ki dotum an pen ronga long kachingwai sarpen kachi parai pon alam the klardak pen nang ke thandun alam the tame nonelitum arjupon thusinang pocket mi chirung bangke alam the la pele de asangang thunan mi khiruni si sang thunan mai ke la su sangang thum dia farman bang parang ni nuwa ta pidaru ne ba inuwa ta pain pudaru ne amasi ahok lo rara tum pen kumadi te sangang thunan mi bangke ajara aja aparana ko ye po inter hai bang
kai na pusi rat rano ga ye reson kas ser horat tum an kelang pet pensi poisa bang ka hok lo kan le tiklo jon pen pharu sira phokte bang ka kirung don ko men sing teron pen kachuning ripon thulake nilitum rong along la ration card ki dua tum an pen kachi parai pon alam thialong non la puson alam ki nangkili roga pot lem salong klem bang atum anaphan dia chohang ponsi nilitum la khironi lem salong pen ladak rong khang lem salong prabjin pen men nang thap pon asonte mesenji pusi Karbiang Autonomous Council CM Dr Tuliram rong hangaphan la pen lem salong klem bang atum anaphan chuning ripon thusi madutame labang so puthak non ason alam ki nangki padu dundede jia phantame mensing teron pen chuning ripon thu inut bahini atum kaninggi akichok che penayok niltum pinia bangke chingrum nang koklo rasi alang litum aphan seta nili ningoi rasi monon phi puseta pudunji ba akichok che yongdunji pulotang te tarli pemeka si yongdunangji ba pudunangji dong kamu kampen Vicky Be Karbiang Long Live Dilai Police Station ke parlo Dilai Sari Hajan ke damatowar Hidipi Sarmen Kiling Arong Angden Malom Tuviajo Por Pioneer Kep Malom Ihuma bike number AS09G 4095 kachingko ajok bike evek abang adimalong amat aprandam nang juilo lapen kache thababang setame ahiring tangrak pen areng hu sonanglo Lason si kidam tang prenipai inkora hini haningve moiso kiling arong angdeng along ihuma bike pen kachingko ahir kang tang parpi ajok adimalong amat inul bang thua pran kidam lapen inuda bang ahiring tangrak pen areng hu sonanglo Bangso kachingko hut bike ke veka bang phu mate apran ke dam joya bang phu amen lake rong plim plam sar the timung aro amekar mongol sing timung artaning kan crazier cap lapen ari sang ho mate areng hu ke so abang phu amen lake rong plim plam sar puti so aro amekar longki killing alang itum bang hinis tame Dilai High School along si ingdeng sir cap along Charlie Bomb pusi chini pon thu Asar bura ren sing timung pen ke than pon atengke karitang mongol sing timung alangli Jari Teron English High School Banjalong si kedam tangan ingkan pen sablang tok dunlo Japra langso jutang aklamalong kipali dunji pusi hemasor phan kachathan tekang bonta pini lapuson arni langnu nang tanglok pen nili so bangke aprana videlo puta ningduk pik pen nang pachini dun Sarmen Kiling arong area long lo si Dilai PSR area si non bike pen accident masi la dang masi nili supulo lang bangke amen mohor sing timung pu si dak adima masi achithia vek delo Panarta doila nale arta bang kan fresh kep parchi lo sa nale rong bangke nili rong bangke rong plam sarthi timung rong Halapu Dilai Police tum adimalong an pali dun si kethi tanga bangar pum humpon si postmortem aphan Dipu Medical College along an ponlo Accident adima bang rong adak pinak lapen baduta ke thek dun long bang kavedera jok kupi ko son penoni non pu antak khlarda ka birta long pon pelang Dilai pen bijoy rong pi Karbiang Long Live Chinthong rong hang farming society atum pata ke dotang along si Sainik School aphan longli ke pekpon lasi Sainik School inghana phulialong Bivek popusi Chinthong rong hang farming society atum phirangke phapon si ke pachini pon Patumi preniphaing koira hiniarni langlokso cooperative lamps IB along Chinthong rong hang farming society atum phirangke amai ke phapon Phirangke amai ke padopon nang kokalam the ke than pon lake samilang sopen langlok song bong inghana phule ke damtang 1992 mate Pharokreser kebra troxer kebra hinia ningkan hut Chinthong rong hang farming society pusengsi chiri suri ke thom along le chirai ponlo lapen labang so along le pata sitame do bangso along pen chiri pharo pho bangke non Sainik School ke bipon japhan pek ponlo bonta chiri pharo pho along le ki pek ji polong non mat kumad ni edon bakido do kok plote alang ituma phan kaching hon pen along kapra din ke pek pon padoji puta tham pon lang lokso don thong kebra rong thong kebra phodo rong thong kebra pho pen erong inut chingbai si farming society senglo 1992 nangkan lagan ha tumang tan lo asi la solong le ni tum isia khiti phan pen la so khiti jongsi unidate mo anisi combination besen অনুষ্ঠান
lang lokso basam nang surya development pang si bang pote la de pek nang pul ta sing wai do tasi pini ni tum lang lokso karbiang lo me karbidet ke do dim no la pen ke pa phinai dim no tasi pini ni tum dak phar lang lokso ban sam lang so ha warada itu lang lokso dia se dak suni school kewan makan itu lang lokso rat bangke basang so ni ngarong piglo athe ni tum dak lang lokso ke pa pihu pen ching turun po lapen quality education na long num po La sila dake madulong lita parlu ponpe kinang sot plote revenue circle office along ta langdam ta chok pusi than pon. La si bangso sainik school nang ki bija long nang ki kham khidun ji lake ki pilong jia phansi nang chirabdu nang jipu than pon. Tangte alang litum ki than pon alam the nona ju pon sineng. Ne tum ta la an ke chokche okor pu ke klam choke chokche pusi ne le tum 1992 ne kan masi le tum pota selam lo lake medi pota lake mo lapuk secretary akai Robinson rongpi na paklang nang office temen nili pini la rat tumhan mande karbiang long rat media kelang akorti ing jer tumhan pachinia dim kel hanlo je ne tum ahok pet rat tuma long le sigi thima mante le tuma long le ma la sobatha ke mo secretary rongpia akai nang pachini po mate a pota mate paklang po Dong mukak pen semsing iti karbiang long live. Lun benta muni dapan ning parong thek la pen ning pang sami thek. Son si pini ni phai ing ko rake thomarni kang samapor dengki mo pam ZKYF along o manai pu alunjir Sabina Teron pi joint secretary Tensing rong piatum ari dengpen kang pupon. Bang solun kilun pona bang pi Najima rong chihon pi ati otpen ki tokabang kolom singing la pen la solun ki panong pipon lake joint secretary asopo karlitang chari rong pia phansi panong ponlo ha siningang song misen pen ki dudunlong pa media phan pusi pachini pon la pen api inut Jameson Crow Asian Master Game Korea det along hiniang deng silver medal ki wan thek mate India det karbiang long phan nongme ki wan pi pon apota phuloni zonal hin pen archo pon Puloni pendir chuna rong pi karbiang long live. Pini prime time abirta ke lopansi kang ton poniglo kardom.